Itu abasin masih gigit kita. Begitu lantas begitu bilang Purnamo Tilam itu lantas iraga lantas angot kepunduhan itu PKK loh pada aja kejap samilang mesanti gitu ya. Santi itu artinya tutur agama kita nganggon gegitan kita samilang megending samilang ningkatan tutur agama pangwiraga saja ngisi keinduan kita pangdeng jeung numpang iraga pangdeng cek cara satu milu bawang kita ngetan milu bawang mau bakti kita kita penekang limo apa sih ada apa dikengken ganggu ada ngetan nunas tinggal bidang runa kita itu betara mata di kebakat yang nyoman kita ya bener iya nak itu tu ada na irago matinu ngerti sing teh kana tetua ada na benda irago mabakti apa tunas kan ide cang yang widi pang sueca aja jagat karden ide ni pang entak gitu pang teh jagatane pang teh ulian pekarden ide ni pang saja degdag lando kita pang jeg doa wahara ben kita cara pidana awena nawa jeung sangat ya ke Purnamo Tilam kita ngabo perani nunas icar yang ide sang yang widi kita pang sajeng dan di pura kita pang mare di deman matajan kita pang deu jeung nunas inget ratu ni ke betara ni buik pang menang pang deu kita awak je green si cocok pajak kita di pura apa ben mesuksuk kita negak Carawa asal mesuksuk negak di pura apa ben nasa loh kita negaknya enggal boy nerio apa ni nerio mah kelebit kita lantas lean gosokan itu bukan mekosot kita bawa muani jak lo lean berjanji tu kancing gilanya nan kita lantas si gering si ganggu menota kal jadi nak lean dasarin masih ban kebersihan kita benar tu jadi dasar iraga dari umat pangnya iraga bersih sing kita benar pang bersih bajan makejang bersih iraga di pura mah bersih kedas pura kedas peminat kedas pekarangan kedas berpikir kita awin antri menalo anutang sajaan anu madan utama menalo cen sanggah atau utama menalo do di sampingan sanggah nge kandang cileng gitu Jarawa aku dia mau bakti si aneh lima menit mau bakti aneh nekap cungol anda kita apa rahang mana tuh jadi sandang titibang masih ke masyarakat gitu dah kita Jarawa angdo jadi mari lantas ando apa ada buseng bedek kita pang deja gadung tuman kita mari di dalam masyarakat ngai kebersihan berpikir tanamkanlah yang tiga itu ane telu cen ane madan telu katanya tri kaya parisuda bersihkan peminah aja peminah pengawas pelaksana gitu ya boleh atas kita 3 tambah 5 menjadi 8 gitu ya 5 teh cen in 5 teh cen 5 tuh 5 itu sang paja penawa tuh ani cen madan sang paja penawa besek dharma wangsa gitu ya dharma artinya kepatutan wangsa kita apa bangsa jadi patut nak berbangsa kengken dengan tata susila kita nah pangatur tata susila dawak melajah ngomong gitu kadang niraga indu kan ngalah ane madan luan cen luan kaja kangin kita nak jauh lenan ke umat indu lah sini kita jog awak gitu kengken celana jangan di luanan kita ini kita jog sepatu jangan tidur terak kita jadi sini kita di panak medem langkahin budak kita lantas tu nak singlah kesopanan dan kita bangsa tu diatur oleh kesopanan kita kalau ada etika falsafah etika ritual gitu ya bebantan itu si duri tu anak jembatan gitu dong menjahit dong kan gitu nanti sing tawang unduk gitu ngetan tegas dijahitan pang tawang apa karena daksina kita ada apa ada karena penyenang gitu pang tawang ngertiin unduk kadongan tebang gitu ngetan sinawang apa wak ngetan adah ini sajan saat yang enak-enak yang cubo kayak tuang cai ngerasa benar kita wak maksudnya wapang bersih pakai jang kita maksudnya wak biar di Jawa ngoyong masuk agama Islam kita maksudnya wak kaum sebagai kaum muslim tanpa tahu meningkatkan ajaran hal hadis tersesat juga ke akhirat kengken enggak gitu tingkatan agama Islam kaum muslim masih harus itu ditingkatkan masih kita maksudnya wak nah tuh aneh sandang mulu sungkemin asal sebenarnya lakar satu meyakini dengan adanya Tuhan kita artinya sangat buraga cocok begitu maksudnya wah angkal santi itu tingkatan Jarawa aja nih nah tunggu ujang sangat tang pesan deh kengken yo mirip aduh penekan raksasa nene ulian kengken yo kena raksasa nene benar jenis sih metakon nak malawa kengkian ya kerana raksasa ni teka lantas apa ulian kengkian raksasa ni yang tujuan kita ya nah jadi jalan takonin malu jalan takonin dab-dabang woi raksasa oyong malu oyong
Ejakan pemargan itu wateking pada raksasa nama kejang. Jani subuh ada nih madan teka dini diacal-acal peseraman ide begawan ke sawah sidi. Peh len perbawanan ningut. Benar. Engken kada nak mula ya kata di peseraman. Dayuh rasayang dayuh. Anak lingsir kata. Anak mula mapakayun dab-dab. Uli ide memarga subuh dab-dab. Ngenika ide dab-dab. Tu apa enggak syaka sida. Yani jalan pari dab-dabang ajak mekejang. Jalan raksasa nete pang titip bengundukan ajak mekejang. Toto ada penjagaan ajak ke dadu. Takonin. Wih, jero tiang metaken jero jalan. Aduh, niki tiang buku tawa ke mangkin raga tumben rauh meriki sira nika raga neriki. Jero niki parakan ide paranda deriki. Nggih, tiang nika parakan ide paranda. Uli makana raga dini maparakan. Nggih sampun suwe yen nika tiang dados parakan deriki. Kula belok tiangnya kumuh nika nutuk tiang. Teri wangsa ne tiang dijelinggi ke? Diteri wangsa ne cen linggikin. Tiang dari kini ke sampun negak. Yeh, onang teri wangsa di jalan tu yang sorok apa tu? Padah nika tiang tan kena beban nika tiang nika dan raga nika mantasang tiang dijen nika tiang pantas ngoyong nika. Padah ngut. Ayo pakai banget. Aduh. Nawagang tiang jero. Jero niki parakan ide paranda lingsir. Tiang nika sampun. Sampun api teh ide. Sampun ide munggah mapuja. Sampun. Ide sampun sebilang semangan sampun ide ngunggahang puja terisan dia. Talar tiang sarang nika masih nyopenin ide ngiringang ide ngerekang sekar napi malih. Oh, kita lantas. Isi neta dini tetap ja kita sebilang semangan pangtelu nika bilang wai. Oh, pangtelu bilang wai ngaturangan ni kita kenten nika sampun makin ragana sampun api niki. Oh, tiang kene. Tiang nak parakan saking dija nika tumban kene nika bong dawo saja cara lindung pantegan. Sampun angkan nika nyacat kita raga patuh mah nika kita. Raga gigi nika tan ngelah ba kita laus nika ngeten. Nangka sampun ya kita sapih ya nika. Bener supaya kita pangman dengan Pak Wayana sajan aja. Dong bener tiang metakon kan raga napi nika keperluan raga rauh meriki. Bin sedang ngajak raksasa pada nika kenten sama nika liona. Tiang kene tiang nak parakan ide ditu di gua renda. Ane madan ide sang detia kalewi kerama. Aduh, yani pemadag itu jani ide lantas dini unduk ke lakar ada ngenikang puteran ide peranda lingsir. Ide dua agung istri. Nah nikah sampun. Ken-ken teh nikah jenang nak ide kalau ngambil badah. Iya nikah tiang teh nikah kuning. Nak wentan nika sampun riki nak kenten nika nongosin. Oh subuh ada di ni sampun nika ya hai. Nyen to. Nika sang eka pratama kelawan sudah pratama. Nak nika nyaga satata dari ki. Ya ninik nika nayang nika takenin. Sampun taen nika raga kenten napi tewastana ngirim surat napi kengken. Sing nak pakayun ida sing tiang sing ne do salah tampi nyen tiang sing. Ida do agung. Oh sesunan ditu nak gede ditu di gua rendah.
Bapak Kayun jaga ngambil gitu. Kal merabi dah sugih saja itu po. Tiang hitungang dan niku sugih tiwas. Yang sampun nyakin niku cen kan tiang nyak niku kentan. Adah itu aja. Nah jadi cene nak jadi bin bedek. Ini yang kian ban jadi tegarang yani kamu nak matur kian tekan anu nyen anu ngembah ni deu. Nggih, melinggih di kedumun riki tiang niku matur. Nana kamu lautang. Ori. Akan apa dulu. Ratu sang eka pertama kelawan sudah pertama medal nika medal niki wenten tamiu nika ratu tiak sadanira luer padetan mekalen jarake kadiang pun apa aratu niki wenten nika utusan saking gua rende arauh nika makin meriki ke peseraman nakenang ide yari ide sang Ratna Kusumawati sapunapi mangkin ni ratu mekayunin titiang wantah ngaturin nika napi utusan sampun dari ketitip ngabo senjata raksasa nika sami mang nikenak ni ratu mangkin napi tewas dan jaga ngenika durus nika mereka yayan sama kana kawingkin kita caraka durus sakesanan ira sange ke pratama tua sing ari dan kuas singgih kakak dan anu pewanekan sudah para tamu tumut peparang ritekap sira sange ke para tamu atetanya Arya tamu ya waudo mateng siapa ya yugia yang sama kan Tanta le bakir tan aduh lam ne kone aneh nyaga ne kone aneh ngemban putra nida paranda lingsir aneh mah para bida sang eka para tamu kelawan sang suda para tamu ne aneh ngempu bener ne karena tesen pengeraukan ada buku ida doagung mapakayun ngambil putra ne ane nakar netas nah bener nih jenang netas aturin ide aturin raksasa ne makejang pangonyo ne negak senjata ne pang do pekotek gitu we pang dingah kena ngeraos gitu aduh raksasa makejang sakawala Tuan diresah kepada meh-dumeh Hering akin tetan kawanane Rawala Sehingga perandia Ingang idetiak
Soang kaleuwi karama mangke tanana pawanehkeun mangke sideu atos udah. Wow. Ieu ge apan sampun saksana mangke. Nabang mulap tawas teu mangke. Deutieu. Tonton ingong bipiraya ngamet sire Kang Setri. Angamet sire dia haratna Kanda Kusumawati. Ya udah kita tamu idurat maka alungok para sama paparang remuh. Iyayan sama kana nedulu miringong mangke pipiraya hata tanya tekap kita apan kita kana pinaka tabang wijang sire poranda lingsir ieu sire bot pegawan ke sawo sidi kewala mangke ngong pipiraya hata tanya mon minta juga sehante kita mangke makerwa anggat alungguh para sama juga. Udah. Aduh. Nawagan titiang. Mbina kadi purun. Anapi tewastane mapi nyambungin. Kadi atur Gusten titiang mantuk kering. Sekadi ragan era tu kadi mangkin. Acutat puniki Gusten titiang erau. Mau pakayun jaga ngamel ngelungsur minekadi puteran ide paranda sesunan ide sangke sawo sidi nerares panten titiang salit mau napi pakai atur titiang mapi nunas dumun ring eratu enten deriki sapu sira ke jatene eratu enten deriki sarang ke kali patut angin napiring ide nak kelingsir puni ketunasang titiang inggih durus eri wawasa mangkana de saturan ire-ire durat mah kesang uwi karamo iya ulet kang dasenama tatanana wanehen eke pertama muang iki hari nguntat tananda pawaneh kan juga sanak ingsun pingaranan sudah para tamu iya pinake tabeng wijan sire begawan ke sawo sidi aneh peseraman kewalayan ane iya te manusia muang daet ieu genarwe durat make ya teu hangusa kasih ulun wenang talang pati ditekap sire paranda sakti ke sawo sidi iya telah makana sida kaweruh para sama nah dan sapun niki nika titiang mangkin matur nika titiang mangkin kenten nika napi wastana kadi ngojah nika atur niki nika Gusten tiang ida sange ke pertama nika kenten anak wagang nika tiang ring jera raksasa nika kenten yen kenten ini ke petakiana niki napi wastana anggana nika pinaka kenten nika pepatih nika nriki kenten iring ida paranda lingsir nika surian di tiang ida nika ngangge niki wastana nika dan wenten tias nika ida sange ke pertama nika kenten nika je nika besikan nika sikian nika sudah pertama nika kenten niki sampun tugasangan napi dan jelas niki sampun wehene nika pengenika kan ida peranda nika yen ada nika nak ngusak kasek nika mriki ke peseraman napi malen nika kali jeg napi wastana nika kanten nika dan nganggen sesana mriki nika kanten niki sampun nika matutan nika jawat budak aja nika nak serahin niki kanten pengenikan ida peranda nika kanten makin sampun napi nika patut kanten durus durus Waduh, iyayan samangkana masa dia ngong hangerumuri kanang ikang susap dan temangke eko pertama
angin mangke mesadia dumatengong merangkih hari hajeng teu sakesidering peseraman diri begawan ke sawo sidi apa ningong bipiraya amin teu sihan diri begawan ke sawo sidi lama kana side pawe haranak teu sutan diri begawan ke sawo sidi amin abina ke setri aneng marwantaning gewerane lama kana ya teu hana ngawur kanang ikang mule-mule ingong juga ngawe saha wal apa hulri tekap sire begawan ke sawo sidi terima terima badah aratu bina ketapatih wijanga dari kiring peseraman kesempatan titiang mangken wenten ring ratu jaga ngatur angge madere ini kerarapan sane bakter ring Gustin titiang merupa napi kayunen yen mas yen jina aku de kayun jina ambil dumon sarang kali ngangen punika jina urusan titiang ring hidup peranda sakti mangde geles titiang para sida wen tenang mangde sida titiang tangkil nika dumon ambil sampun kenten hares titiang nunas galah icen titiang margi jago pedak tangkil ring hidup peranda lingser dewaning Gusti titiang apa kayun sampun saking pidan wenten gatere ida madewe putri ida peranda asiki para bida dia kanda Ratna Puspawati ratun jegek punika di kemawinan Gusti titiang jaga apa kayun ngangen rabi sampun api ratu ledang tan ledang ratu nak dados patih patut titiang aturin mun matre nika apa upetine amel siki usus anggen titiang aturin ratu sareng kalih ampun ngenten wehen titiang surat izin titiang jaga mencelak mereka kadang ada dah kita suka benawa jadi nu sing tadi nak tombok-tombokan kita ada sing unduk pelicin ada sing dini serahang kita oh grek sing nampi pun kata-kata nu nak subuh jaglen jadi anu apa dah kata jadi jadi tertib jadi mangga kata nak peraturan mangga nak disiplin ni nak awak sebagai security ini kata jadi amun sing sebab ada surat izin amun apa sebut tertanda tangan kata jadi sing tadi masuk kata kengken apa saja maksudnya di situ begitulah terima di sini kita katanya ini mereka nyautin Bani ngelawan kakek apa takutin mai ini di patluan angin mai nanti kena kurang rondo kena di sana tuman melayah nyegat anak jaga anak mapari dab-dab lakar ngambil Pangdo wah ada bang, celap. Sing buka sing pintu sampunan ni ke buka pintu tu. Untuk sulit ni kini ke sampunan ni ke kayun genden. Biar kutang peti ni ke bajina. Tak perlu dah ni ke pipes ni ke. Perlu siapa pipes tu? Yang perlu keadilan ke. Kalau ada darkum, darling, darwis, dardil, darlam kata ya, dardil tu sadar adil kata nah kan. Sadar kali keadilan kata artinya. Dia gawat kata wang kan. Potah. Kewala yayan sama kana maki kerudung kita sange ke pertama nangtang baya kita meh pejah sepisan kita maki yayan tan wuruh kita iyan tan pawehi ngong bipiraya haminta sultan iran begawan ke sawasidi pejawah pejah kita maki ambe andek sarwara tu ya hai aku kari kanang ikang ujar tu iki satria takating satria tatan pemungkir di kanang ikang pejah di tengah ikang payudan setapak tanpa mundur juga pada sama kiwala antek pada sama sarwaran tu wah yayan sama kana nangtang baya kita ada
usaha gayan kene undo jadi siat kal gede dan aratu di saya ke pertama di kelawan sudah pertama nih ke saya ga di kamel senjata di ratu di raksasa lion nih mari raksasa mari aduh ya walau patuh yang putih ian kewarna di labda tarian Asia Neropat dewe kerodo lenta kemaran irayat tantak pada notan alit akan kue kira baletan kantelan udah kita durat maka kewala amet jiwa permanan telah makan tan sida sigera penyakit ya keretan batetan maka lan ore apare keretan keretan tuas yang balem lodere saya iki sang sudah para tamu juga tumut bipiraya ngamet ari kanang ikang sarwar abele tamu kanire bagawan ke sawo sidi angin iyayan durat maka kasep tangkis meh lumesat jiwa permanan teu permangke kanak ring alodan kuat le patu tanpa kerja padu mamah kepada tamu di kanan wah kelo padu iyo angin geger pada sah sekanan padu kerodo yang pada sakit nah jani jemak guys kengken sia teh gede kalene kengkena ngusah kasih kado raksasa gitu nak mula raksasa ngai apa karena madan raksasa wit yeuna uli di raksa apa raksane menapa raksa bener si ane raksa ken ieu kengken sifat iriati sifat memaling molimana onyo raksana ditu memadat memadon memaling mejudi gitu yen ieu singelah memak ieu teu raksasa karena raksasa itu masih ngelah kane madan sakal ieu singelah ke darman ieu nak apa dana digelarangkeun ieu sing ngadelen ane sing ten percaya teken tutur agama raksasa yen ada nak nuturang agama ditu li ada satuan ieu ne kete-kete ngomongan tok kalamah gitu ya tuh karena raksasa ne sinten ngelah ke darman ada kita kewa artinya sih ngitungan kesetengan kan sih gitu ya asal ieu raksasa ngitungan kesaktian keteguhan gitu nih keto-keto kan semua rawasang ieu nih keto ipil-ipil ieu tuh raksasa ada tuh ada jeung keto kengket je nah kengket jadi ayo di ratu dikejek-jek jelawat di kegetan ampunan dikejek jerek nih gini jangan lama kejek kalian lihat awalnya loro geger ora temake mangke pate aduh ada but tong-tongang wadak berjure teh pangmaluan maju toleh sang eko pertama subuh ngabo nganggar senjata to gede kal gaene gede nah pegigisen ngorang gede gitu nang akaling jelema cendik eta pecik kecepok jak bulat-bulat tati
Eka para tamu sudah para tamu. Halo. Itu sakal jaga lo gitu. Uli potongannya tepuk kakak. Nah dabang do kayak tuang ya. Tadi sih nak gitu jalan jauh kiri yang awak. Udah. Abang undang raksasa weh. Raksasa. Bangun senjata semua. Abang enggak. Gulungin. Akhir kok. Layan. Urut bapak.